antuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
pergi, ngiring berbagi. Saking dasar hati lan manahi tulus, sareng mapupul sangkaning hati. Sayang geni mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahing majan. Katibane mangkin ring tatujonan, Kebatang rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane. Sesak rasa tan sida nyiratan, wentene buta lan nyidang nyingakin. seurip nih kerasa petang, Wentene lumpuh lan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan. Wentana alih bagat masa sekolah, Ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi. Mandeipun sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane. Sesak rasa tan sida nyiratan, wentene buta lan nyidang nyingakin. Seurip nih kerasa petang, Wentene lumpuh lan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan. Wentana alih bagat masa sekolah, Ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi. mandeipun sami memanggil rahayu.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas beli majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejami ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejami ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembien tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembien tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 20. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jadi sabarin, dikonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jadi sabarin, dikonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
Jalan tresnan beli ulung di gelutan adi dinane mangkin beli kamuktian janjine pidan nitain ucapan dumogi sweca ideng micaya. Berjalan tresnan tiang ulung di galutan Bali Bali tresnaen saurip tiange sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swita yang pramah kami setata tidak barang-barang di wakasan. Berjalan tresnan tiang ulung di galutan Bali Bali tresnaen saurip tiange sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Dinalen mangken ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swita yang pramah kami setata tidak barang-barang di wakasan.
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepoken reramane mecanda kade ngarepang ade pade dadi kurenan beli kadina bemekurenan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyen hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kali dek hati di angkul pemesun adine ada nak muani anehnya dan beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konden sah cerai tebal rasa muan beline mengejar peninggalan ketujukan dewek beli alat jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekado sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekado mapasang kal simpan anggon kenang-kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli alat jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekado sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekado mapasang kal simpan anggon kenang-kenangan
balik pragat kerohanian. Pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan. Aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melajak kebatinan, Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
neng rana yang beli kenal nema dan arti cinta. Nanging adi masih neng rana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Tatkala petang beling ngeliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip dan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane nundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip dan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli.
ninggalin tiang ajaib apa. Mangken umur tiang sampun roras tiban tusing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan bapa bapa tua bapa nista tang runguang tiang dikeng kene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin bapa bapa tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayange ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa. Mangken umur tiang sampun roras tiban tusing taen rasa yang sayang meme bapa ni sangat sayang ken tiang kija ibapa luas yang milu yen ibapa ya sedang megae di gudang tiang gai nang pesirapan bapa bapa tua bapa nista tang runguang tiang dikeng kene bapa ngeleng nepukin tiang pas gelem pedidi bapa ngencanin bapa bapa tua bapa nista tersayang ang tiang ulian sayange ibapa ngemasin kanti kejani bapa sengale kurenan nanging tiang rot ngerasa yang cara timpale elenan makumpul ngajak keluarga ngelah meme bapa. Bri, adik itu kan Bri suing kan, kali gae. Tuh boleh, timpale, sakani, ibu padeng lah. Kira-kira begini, ngacur.
Kegodan hidup sing ada nawa, pusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyutan yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurena mara masa selan nyasal pakai pejalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur berline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurena masa selan nyasal pakai pejalan hidup ngawai adi ngampul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan.
ketimbang beli mati berak mepesah. Ulun padu keliang Tuai manam semahi Moga si domangku lap karya lampak itu Aksamo tunok langku Ane nage sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki No belok ke walos rado lampak laskan Mungkin suwe kelawan Mangke unang po kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Lugrep ide dange sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan
niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi, foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar, Jani nak selingkuh terang-terangan. mirip niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Bidan terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi, foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar, Jani nak selingkuh terang-terangan. mirip niki ciri zaman edan. Pindah ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar, Jani nak selingkuh terang-terangan. mirip niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan.
petagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadagan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dajek ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadagan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dajek ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dajek ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan